Dobro, ali najava je da će se postepeno sve i više limitirati taj cost cap, što bi svakako trebalo pomoći svima da se zbliže nekako. I da se sad vratimo i da zaokružimo cijelu priču, spomenuo si zapravo da će sve momčadi biti jako blizu, a i sama pravila koja su donesena ove sezone zapravo žele pospješiti bolje utrkivanje. Dakle, da više nema prljavog zraka, da se može voziti jedan iza drugoga i da li je moguće da ćemo mi zapravo ove sezone vidjeti konstantnu akciju na stazi? Ako je za vjerovati da recimo i Williams i Alfa će biti dobri i Haas i tako dalje. Pa, u teoriji bi to trebalo tako izgledat, ali mislim moramo pričekati prvu utrku i barem prve kvalifikacije jer opet po testiranjima ne možemo suditi, a kad su te neke velike promjene pravilnika uvijek nekako se povećaju te razlike. I FIA radila na tome da budu svi čim bliže, čim zgusnuti, ali opet ne možemo zbilja znati ko je tu tankirao na testiranjima, ko nije. Mislim, svi se naravno nadamo da će to biti uspješno. Da. Ali... Ti si, Lovro, imao u ostalom neki dan na portalu analizu tih rezultata testiranja i kako se sve odvilo u stvarnosti i što se zaključio? Da, pa zaključio sam da ne treba ništa iz toga. Mislim, to je više nekakav trivialni članak, nije da sam išao neku dublju analizu, ali dosta ljudi se povuče nekako za tim rezultatima, pa smo vidjeli koliko je sezona za redom Ferrari na testiranju bio najbrži, a osvojili su ništa u svim tim sezonama. Tako da više sam htio da se vidi koliko se razlikuje taj poredak s testiranja, barem po vremenima, u odnosu na stvarno stanje i da ti rezultati na testiranjima dosta mogu zavarati. Ne znam, Mercedes jedne sezone je bio 7. po vremenima, tako da ne možemo baš puno pametno reći o tome. Mislim 2019. tak negdje, bili su najbolji, to je mi najdominantnija sezona bila. Da, mislim samo jedne sezone su bili najbrži od svih tih ovih zadnjih 5 koje sam gledao, tako da ne možemo baš puno.